حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ خيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده لطاعته وأعان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم في الدنيا، وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلة لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، فها نحن اليوم قد رجعنا في قناتنا المباركة ألا وهي جما TV باسم الموضوع الذي عرفتموه وهو غندال إفهام. هرمس بجلب en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala, en juuli e dow annabajo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗon kañum kadi musidɓe julɓe, hiwrorike on hiwrango wonande julɗo ko hiwrote ko aduna, wonande julɓen kañum kadi ko heerori hiwrango ko aljanna. woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon yo musidɓe julɓe. hare ɓaawo ɗum ɗon hiɗen torino Allahu tabaraka wa taala walli totolan kala konngol ngol andanteɗa malan wowlde ɗo yo taw ko sabu makko kanko Allahu azza wa jalla mi woni e wowlirde. miɗo tori kadi nde Allahu azza wa jalla ƴettata on onon ɓe wonɓen e ndarude e kala nokku e nokkeeli, nde Allahu tabaraka wa taala tawnata on e ɓe heɗitotoɓe yewtere, ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon ɓe gollitira. ɓaawo ɗon musidɓe julɓe, en arti e oɗo nokku meɗen wiyeteɗo Jama TV e émission meɗen andaɗo yiɗaɗo woni gandal e faamu. hare musidɓe julɓe, kono wowirɗen noon hande kañum kadi hiɗen mari yewtere, kono kadi nde naten e yewtere nden hiɗen mari hoɓɓe ɓen noon ko wona fulɓe. hande hoɓɓe ɓe jogi ɗen ɓen ko olofuɓe. idan noon feere o ala yer kamɓe on en waway jaɓodirde e maɓɓe luhatal mahal woni haala leydi ndin olof on. ɓaawo ɗon kañum kadi enen hedditiɓɓen wonɓe darɗa ɓen wawi jokkitade e ko muyna kon inchallahu tabaraka wa taala. alhamdulillahi rabbil alamin, maa ngi sant suñu borom di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. idan tey retourné nañ ci suñu émission bi ngeen xamante ne xam ngeen ko min ngeen ko, émission bi nga xamante ne moom la ñuy wax gandal e faamu. idan tey nag am nañ ab gan bi nga xamante ne gan bu tedd la macha allah, gan bi nga xamante ne dafa mokkal alquranul karim. tey nag moom lañ fi am fii lool noonu nag moom lay jox léegi mu daal di présenté wu incha allahu jalla wala. am nañ muhaadara, mais muhaadara bi si pël lay nekk nag incha allah. idan cheikh faltatafaddal mashkura wa majura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar, di jaajëfal ki nga xam ne moo ñu invité ci émission bi tedd bi, di gërëm ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy suivre. ñun ñu ngi jógee fi nga xam ne moom mooy Kër Ndiallo, bokk ci Tëngéej, di amoon ñëwoon fii teew fi ngir jàngale nga xam ne moom mooy alxuraan karim incha allah. sa tur? sama tur moom mooy Ali Ndiaye. mooy jàngee
may ko étudiant première année. incha allah amoon comme lu ñuy présenté wu. ñu fas yéene jàng li nga xam ne moom alquran karim. incha allah. idan nag musidɓe julɓe e haray ko wona noon eɗen mari hoɓɓe wiyeteɓe Cheikh Ali Ndiaye. idan Ali Ndiaye iftahi المجلس بعد ذلك لنبدأ. أيوة نعم سجل تودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن bal bi ñoo ko déggandoo neex na trop macha allah te cheikh bi am na lu mu tuuti ñeent ñi nga xamante ne day toppandoo seen jàngin. idan joxe na kenn, am na Ayub, naka noonu am na yëbbal ku ñuy wax kii ni Abdul Basir, am na keneen tamit akan sax Mahir am na Mahir ak tamit Abdullahi al Matrud. idan inchallahu jalla wala are musidɓe julɓe ɓeɗo ɓe jogiti daaɗe heewɗe ɓe addoniri en seeɗaɓe muɗum kono haɗa ɓe fuɗɗike addude dande oɗo nden. idan ndaare émission o en arte jooɗi e cheikh jonnemɓe kañum kadi e janggande hedditiɗum. idan no musidɓe yewtere meɗen nden hande no yiilo e ko wiyete tooñe woni hiɗen andi ko wiyete kon tooñe sen wowli ɗum e haara arabu ko ɗum woni azulmu. toɓɓere meɗen nden ko ɗum woni ko yewten hande. joni noon e dow leydi ndin tooñe ko yimɓe ɓen woni e tooñodirde kon no feƴƴiti. joni noon ko ɗum wonɗen yewtude hande so tawi allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗi o wela. idan musidɓe fattaqullaha ayuhannas fa innaha khayru wasiyatin fi kulli waqtin wa fi kulli halin. hule allahu tabaraka wa taala anden kulol allahu tabaraka wa taala woni ko jiyaɗo wasiya yo hulu allahu tabaraka wa taala e kala waktu e kala alhaali. ittaqillaha haythuma kunta laysa hunaka shay'un afdal min alwasiyati biha. wondanede mo hulu allahu tabaraka wa taala an o jeyaɗo e nokku kala ko wonɗa ala ko ɓuri mawnude ko jeyaɗon yamirte ha hewti yo hulu allahu tabaraka wa taala. inna taqwallahi turithu lmar'a fi dunya intisahan wintibatan. ko wonnon kañum kadi musidɓe ɓeeɗo ɓe maki o wondanedema no hulugol allahu tabaraka wa taala no hulugol allahu tabaraka wa taala turithu lmar'a fi dunya intisahan won bisatan wa fil akhirati fawdan wa falahan. wondanedema neɗɗo rentagol mo tooñe hula allahu tabaraka wa taala ɗum ɗon hino wallitomo ko laakara o heɓa ko wiyete fawdan aziman woni sortagol e tampere, sortagol e soñƴa, wona e nema ɗum ɗon oɗo hino heɓa ɗum ɗon laakara. allahu tabaraka wa taala inni wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. kala o mandanteɗo mo huli allahu tabaraka wa taala allahu azza wa jalla waɗanaymo yolde yaltirde ko o jiyaɗo wawata yaltude. ko ɗum waɗi si en daari annabajo on alayhi salatu wassalam maɗum hiɓe yewta en e ko wi'ete ɗeɗo tooñe. annabajo on ko waɗi noon jooma jawdi ndin, jooma doole ɗen, jooma laamu ngun, jooma darnde nden, goto kala mo wontiri dow mum on no yewde ɗum doole holla ɗum ko kañum woni dow muɗum. to tawi noon ɗum ɗon hanano hakkunde jiyaɓe ɓen. ko ɗum se ndaari annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe makani en wondanedema ittaqu da'wata almazlum fa innaha tuhmalu ala alghamam yaqulu allahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walaw ba'da hin. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki bo rento duwa toñaɗo, rento musiɗɗo, rento juwa toñaɗo, rento o toñaɗo nde o fontata juuɗe makko o toro
rento o towñaɗo nde o fontata juuɗe makko o fewtina ɗum Allahu tabaraka wa taala himotoro ne aɗo makisi o towñaɗo o torama